Go kapsat. Harvest tayo ng upo. Magalang na gulay dito sa Dubai. Kunin natin. Ano? Una, kunin natin isa. Yan. Laki. Nagtakil yaw. Nagtakil pala muna. Ito na eh. Yan. May isa. 1-0. May isa ang kapsat. Dapat may isa. Diyan nga to. Di na nga to. Nakatawag sa rayaya yun. Nakatawag sa paulo niya. Testing. Testing. Saan pinangala na ito. Safety first. Bago kapatid multilaser. Tanong ang matinag. Kapsat. Kakato mo kami na. Diskarte na ito. Balutan. Gasmet. Kari-kiri ka mga lahi kapsat po. Ate na mayak. Ulit no. Barang latan. Sagado may bunga na yun. Aray gamit. Nariga na yung halain. Sabi na tayo halain. Sabi na halain. Nagregat met. Halain kapsat. Iwa pasita yung Noy Matt. Nga talaga ito nga tabunga mo, nalitaw. Pwede na mo kahit nagpasita, kapsat. Tapos, naregat net. Take 2. Isa pa. Take 2 kapsat. May sabay. Atras.
Oh, Naulaw, naulaw. Mer. May mesa. May mesa kapsat. Kadua. Dapat may mesa dito eh. Alat kapsat. Talaw. Talaw kapsat oh. May kayon. Talaw. Sa kulao kan ti baboy. Nalpas. Bye-bye kapsat. Iwan na natin kapsat oh. Yan na. Nakahiwan na yung iba. Preparation. Yun oh. Tapos ito na yung baboy. Tayin natin mawala yung tubig bago natin igisa. Update natin kapsat oh. Nandiyan na yung tabungaw ng Dubai, magalang na gulay. Naluton ka kapsat oh. Makanin oh. Imasin biyagan. Bye bye kapsat. Bye bye. Please like and subscribe.